Og så har jeg Lasse Lindegaard med fra Nuuk i Grønland og Philip Bukar med fra Washington. Lasse Lindegaard, der er masser af usikkerhed omkring programmet, men hvad har der i løbet af i dag været af reaktioner i Grønland på nyheden om det her besøg? Jamen, det her det er en stor historie i Grønland. Det er noget, der er blevet delt vidt og bredt på sociale medier, og det har også betydet, at rigtig mange lokale her i Nuuk faktisk var mødt op her i Nuuks lufthavn og ude foran for at se et fly lande. Det var jo så i første omgang, kan man sige, den her delegation fra Danmark, nemlig over cirka 100 betjente kunne jeg tælle, og 3 hunde, der er altså ankommet sådan som en slags fortrop for det her meget prominente besøg fra USA. Mange af de her betjente, de skal direkte videre til Grønlands næststørste by, Sisimiut, hvor der jo er det her traditionsrige hundeslædevæddeløb, som kan man sige, vicepræsidentens kone jo siger, hun skal i hvert fald overvære og glæder sig til at se og følge. Det, der har delt folk på sociale medier, det er, at det her hundeslædevæddeløb også er sponsoreret af, kan man sige, Ushavans og de amerikanske dollars, der er altså inde at betale for det her arrangement. Og der er mange, der mener, at der altså ikke er noget, der hedder en gratis frokost, når det kommer til at tage penge fra amerikanerne, sådan som tingene står i Grønland. On live now from Fox, I'm Brianna Isbell. It is 8:40 over on the East Coast, 5:40 over on the West Coast. We are getting some rather breaking news, as you can see on your screen right there. Second Lady Usha Vance is to visit Greenland as part of President Trump's push to acquire the territory. Now, we are also hearing from the Second Lady herself ahead of her trip. Let's listen. I'm so excited to share that I'll be visiting Kalaalleq-Nunaat, Greenland, next weekend. I'm particularly thrilled to visit during our national dog sled race, which our country is proud to support as a sponsor. I've been reading all about it with my children, and I'm amazed by the incredible skill and teamwork that it takes to participate in this race. I'm also coming to celebrate the long history of mutual respect and cooperation between our nations, and to express hope that our relationship will only grow stronger in the coming years. I look forward to meeting many of you soon and to learning from you about your beautiful land, culture, and traditions. See you soon. Formand for en ret association skulle komme ud og sige, at det er jo heller ikke mere end uge siden, at alle samtlige partiformænd fra de partier i det grønlandske parlament var ude og tage afstand fra Donald Trump og sige, at det går i upassende adfærd. De udtalelser, han er kommet med om kontrol og vurdering til, at Grønland det er kun en uge siden.